Ćao ljudi, evo samo da vam javim da sam došla u jedan ogroman mall, Sawgrass mall. Znači, on je bukvalno toliko veliki da nema šta nema. Koju god radnju zamislite, od nekih brendova do nekih manje poznatih brendova, znači sve ima ovde. Radnja je ogromna. Tako da, ne radnja, nego mall je ogroman, koji ima ne znam koliko radnji i sve te radnje su najveće ovde u ovom mallu. Tako da, dolazi jako puno ljudi iz celog sveta, bukvalno samo da bi shoppingovalo ovde u ovom mallu. Ja tražim haljinu da kupim, nadam se da ću imati sreće, tako da krenimo zajedno da vam malo pokažem kako izgleda jedan ogroman mall u Americi. Evo ušli smo jednu ogromnu radnju u Burlington, još kad drndaju mi ovako lice. Ne znam da ih uopšte vučem sa sobom. Ja ne znam da li vi možete vidjeti kolika je ovo prodavnica. Znači ovo je samo jedna prodavnica. Jedna od tih, ja ne znam, možete vidjeti koliko je ovo. Ovo znači nema kraja. Ogromna prodavnica. Evo ovdje su za decu uniforme, za školu, znači ovo je nešto što deca nose u školama. Jednobojne polo majice. Tako da, ja sad ne mogu da nađem gdje su ovdje haljine. To je toliko, imaju uniforme. Sad ću baš da vidim šta imaju ovdje. Nisam znala da imaju ovdje uniforme. Baš bih voljela ovako neku boju da kupim, iskreno. Ili žutu. Volim te jake boje. Prava sam ona floridska baba. Floridske babe vole tako te boje. Jarke. Ops, ovdje je malo gužva. Idemo da vidimo unutra. Evo, došla sam ovdje kod haljine, evo da vam pokažem, 14,99, ovo je neka Calvin Klein haljinica. Evo isto, još ova jedna Calvin Klein je 14,99. Gledajte vi koliko ovdje haljina ima, glava da zaboli od haljina. Evo ova neka žuta, fina. Evo ova neka lepa letnja naranđasta. Cena je 39. Tako da, evo, Donna Karan je $12. Evo jedna lepa plava obična haljenica, $25. Tako da, baš možete da birate šta hoćete. Ja sam prošli put iz ovakve radnje izašla, ništa nisam našla. Ili nema moj broj, ili mi ne stoji, ili materijal mi se ne sviđa, znači komplikovana sam bila. Ima tamo, evo. Tako da idem da gledam, ali evo cena, na primjer, ove $19,99. Tako da, ko šta voli, stvarno ima za svega. Evo ova jedna elegantna Calvin Klein je $24. Ovo je neki moj fazon. Volim ovako jednostavne haljine u bojama. Samo da vam pokažem, ovo je znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 redova sa haljinama. Ja koji sam baksuz neću naći ni jedno, samo gledajte ovo. Nevjerovatno. Ajde da vidimo šta još ima. Ne znam, nekako je drugačija moda, ne znam šta da kažem. Evo, uzela sam ovdje neke stvari, ali to više onako za svaki dan. Držite mi fige. Evo da vam pokažem jednu ovu Calvin Klein haljinu. Košta $24,99. Originalna cena je $139. Znači, ne znala sam rekla da je ovo outlet. Evo, meni se, na primjer, ova sviđa. Ja bi ovo kupila za 18. rođendan kod moje sestričine uz srebrne cipele i srebrne nakit i naravno da nema moj broj. Pa eto. Znači, od svih haljina svidjela mi se jedna i nema moj broj. Znači, Express to je jako dobar, dobra radnja, sviđa mi se. I evo, $12,99, znači ne može biti jeftinije. Gledaj koji sam baks. Moram provjeriti na njihovom sajtu da li imaju. Samo su ostale extra small i M veličine. Znači, nema large i extra large za mene. Tako da, baš mi je žao, eto.
bez veze skroz. Evo neke Guess patike, muške, 39,99. Evo, čudimo ove New Balance papuče, 19. Ove su mi slatke, 39. Eto, čisto, evo ove Nike isto, 49. Idemo dalje. Evo ove isto, 19,99. Evo jedna Nike majica, 12,99. Evo jedna Adidas i 14,99. Evo ova jedna potpuno sportska ta za trening majica, 14,99. Svašta. Tako da sve su znači tu negde ono 12,99 majice. Evo helanke ove obične su 15,99, a na primjer obične alo helanke su između 100 i 150 kako nađete. Eto, to je razlika. Evo Reebok. Reebok se može naći za 16,99. Jako su fine ove crvene Reebok, mogla sam uzeti jedne. Baš su fine. Evo Puma majica, 12,99. Jako lepa Puma majica. Tako da. Eto, čisto da vam pokažem. Bože, kolika kasa. Gde ja sada nađem njih, oni su otišli na kasu. O, gledaj koliko parfema. Oh my god, evo da pogledamo ovaj jedan. 39,99, ali je li ovo parfem? Da, parfem, nije toaletna voda, parfem. Tako da, ali ne možete da pomirišete, znači to je što je. Evo Guessovi parfemi su 16,99. Ovo je 30 ml. Znači može se nađe između, ali ovo su ti neki brendovi da kažemo malo jeftiniji, nije tu ništa nema kao sad da kažete nešto baš neki baš dobar brend i tako, to su ti neki obični brendovi. Bože, gdje je kasa? Where? Oh. Juan Valdez. Famous. Mira. Evo došli smo da jedemo u Cheesecake Factory. Znači nismo ni jednu prodavnicu obišli. Moja kolegnica je već gladna. I uvek kukam nisam ponela naočare. Evo sad sam ponela naočare. Tako da sad ćemo da vidimo. Evo gledajte Prosecco. Ovo je znači Prosecco, $12 jedna čaša, 44 flaša. Evo neki šampanjac, evo ga Moet. Ove ostale nemam Brut, nemam pojma ko su. Znači 22 ili pola čaše 50, pola flaše 50 ili cela 90. Vidimo što još ima. Ovo su kokteli, tequila, small plate snack. Da vidimo što ima ovdje. Ima ovdje, što ja volim jeste, evo možete vidjeti i cene. Crispy Brussels sprouts, to obožavam, to ću da uzmem. I uzet ću. Hello. You're very, very welcome. Welcome to Cheesecake Factory. My name is Mary. Hi, Mary. Hi, Mary. Hi. Lady's gonna bring you something to drink. Yes. Can I have your water for me? Sure. Your water's with me. Do you have a lemonade? Yes. And water. You got Thank it. you. Right back. Thank you.
Evo je quesadilla, 14,95. Do I have to say quesadilla or quesadilla? Quesadilla. Bread for the table? Bread? Bread for the table? Yeah. Please. Quesadilla. Quesadilla? Quesadilla? Yeah. Quesadilla. Double L is ja. Ja. Quesadilla. One L is Quesadilla. Yes. One L will be quesadilla. You're right. Maybe llave, like kiss, llave. Castello. double L. Castello. Castillo. Castillo. Oh, Castillo. Quesadilla. Oh, okay. Eto, to je to. Imali smo mali kratki čas španskog jezika. Svašta nešto ima old. Evo ga, znači hamburger 17,50. Idem ništa ću. Check the inside. You see it's different layers. I know, but they don't wanna, they have to, What is this? Oreo. okay, Oreo, okay, maybe that's salted caramel, okay. What is that? I don't know. Let's say something original here. Lemon, peach, cookie dough, tuxedo. Let me see. Okay, chocolate caramel-licious cheesecake. Okay, that sounds good. Let me see this one. What is this? Oh, dulce leche. Oh my god. Yes, dulce leche. This one. Okay, that one. Oh wow. That's like a cake. Oh wow. I think it's good. Dulce Wow and leche. a half. Wow and a half. Yeah. This one looks good. Is this s'mores? Is that s'mores? No. Oh no, this is a s'mores. Oh my god, look at this one. Look, this one. Okay, that one is. That one is like, I don't know. Is it, chocolate caramelized cheesecake. yes? And this, I don't know which one. Oh my god. Evo, stigla je hrana, naručila sam pohovane tikvice. Nešto je bilo oko 12 ili 14 dolara i naručila sam kao neki spring rolls sa nekim mesom unutra. Tako da, to je to. To su dva appetizera. Marta je uzela ovde piletinu sa rice i njena ćerka će da uzme mislim hamburger. Pandora, Chico, Tommy, Lego, Levi's, let's go. Nautica, Nike, photo booth, yeah. Diesel. Yeah, it's coming. Nike. You like churros? How you say churros? Churros. Churros. So you have that R. Double R. R. One R churros. But So Katarina is not Katarina. no, Katerina. Katarina. One R. Okay. Oh, this looks good. Look at this. Oh, I love it. Which one you like the best? Me, this one, but without this parsley. No parsley. Ah, kao onaj Balkan Dead. No parsley. Calcedonia. TJ Maxx. Okay, let's go to TJ Maxx. Tražim još jednu crnu torbu. Evo ova, jako lepa, elegantna. Calvin Klein, originalna cena je 110. A ne znam gdje je TJ Maxx cena. Aha, evo. TJ Maxx cena je... It's ok, 49. 550. Čisto da vam pokažem malo i torbe. Tražim jednu crnu torbu. Nine West, it's ok. Evo ova jedna. Nine West torba, mislim ne stiđa mi se, ružna je. Ali čisto da vam pokažem cenu. 24,25. Ova mi je slatka Donna Karan. 34. I što je jako lepša od sića.
19,99. Ova prodavnica isto ogromna. Kao što rekoh, nisam imala sreću u Burlingtonu, svidjela mi se jedna haljina, možda dve. Ovo jedna mi stoji grozno, kratka je, pozadi jako, ne sviđa mi se. A ova druga nema broj. Pa znala sam. Baksus, pa to ti je. Evo sad smo došli u Džemak za glav neke haljine. Pa ćemo da vidimo šta ima. Ovo baš je pretrpano. Odakle početi? Evo me u TJ Maxxu i dalje. Htjela sam da kupim mužu ovu košulju ovdje, da li vidite, ova Larena bež, ali nešto mi djeluje kao da mu je mala. Došla sam da platim, evo ovo sam uzela za sestru. Cena je 29,99. Tako da eto. Sad ovdje čekamo u redu. Ogromno je, stvarno, gledajte koliko ovdje samo ima ovih kasa. Znači ima 14 kasa. Ogromno. Zlatne. Tako da eto. Evo koje ovdje sve radnje imaju. Na toj strani AC Bar Marriott, Calvin Klein, Columbia, Season 52, Matchbox, Boss Outlet, Moncler, Gucci, Prada, Tory Burch, Coach, Burberry, Saint Laurent and Aritzia se otvara. Idemo. Abercrombie ovdje za decu. Volim to da kupim deci. Sorry. Skechers. A mi tražimo Primark ili ti Primark. Idemo. Fossil. Expressman. To je ona haljina što mi se malo presvidjela u Burlingtonu je iz ove radnje Express. Pa smo ušli da vidimo da slučajno nema. Ali koliko vidim nema. Evo ovaj topić, gornji deo je 39. Thank you. I didn't. Nisam vam pokazala koje sam aksice kupila. Ok, zaboravila sam da vam snimim. Kupila sam ove papuče. Odavno želim da kupim ove papučice. Evo, konačno sam ih uzela. $129. Tako da sa taksama, znači su bilo oko stoji nešto plus takse. Ovo je odlično za zimu na Floridi. Ovo je prava obuća za zimu na Floridi. To je to. Ćao. Evo došli smo u Adidas. Evo da vam pokažemo ova majica. Koliko je ova majica? Nemam cenu, a pune su mi ruke. Tako da, da vidimo ovu majicu. $60. Ajde da vidimo dukseve. Znači ovo je Adidas radnja, outlet. $65 je ovaj duks. Ovo mi je super Miami. Ne vidim koliko je ona. Ne vidim cijenu. Oko $30 su znači majice. Ove malo elegantnije su kao malo skuplje.
Evo, ova je isto 30. Sorry. Ajde da ćemo pogled na patike. $16, evo koliko, 6 pari čarapa. $45 ove obične neke. Ove su 60. Ove su 80. $70. To je to. Idemo dalje. Mi idemo u Primark. Ovo je prvi put da idem u Primark. Pa ćemo da vidimo da li ću imati sreće da nađem tamo nešto zanimljivo za svaki dan. Five Guys. Stigli smo. Primark. Is it big one? Huge. Sad ćemo da vidimo. Evo ovdje se sve prodaje sada za ovo svetsko prvenstvo. Znači možete kupiti ovdje. Ovo je neka improvizovana prodavnica. Svašta nešto prodaju. Ja go in? Ajde vidimo baš koliko je ova majica. $100! O bože. $100. Obične majice. 100. Da, sve su 100. Imaš koliko su ovi kačketi. 40. Dobro, ovo je sad kao zbog toga. O, vidi kolika prodavnica, odakle početi, majko mila. Bože, koliko su ogromne. A zašto najgore? Uđete u ovakvu prodavnicu, kao ja malo pre u TJ Maxx i ništa mi se ne sviđa. Ranije uđem u TJ Maxx pa sve bi kupila, čini mi se. Ne znam, da li sam se malo zasitila, nemam pojma. Evo, ovo je za mene neka potpuno nova prodavnica, u kojoj, znači, nikad nisam bila ovaj fazom prodavnica, tako da, ajde da vidimo. Evo, $25. Ovo je bela košulja, 28. Should we go that way or this way? Which way? Ova, 32. Ovo nije loše. Ovaj setić je baš sladak. Ovo neke haljinice. Mislim, ima stvarno bez veze stvari. A ima onako i finih stvari. Yeah, let's go. Ovo su neka obuća, bez veze nešto. Nemam pojma. Sandalice. Koliko je ovo? Ne znam cenu, ne vidi se cena. Čutim s druge strane. $11. Neke patikice ovdje su. Torbica. Pay here. Ovo je $30. Sad ću da vam pokažem šta sam ja uzela. Evo, to su necessary, $17. Evo ove košuljice za dečake, to na primjer bi uzela, ali sad mi ne treba, $14. Evo donji delovi trenerke, $8. Koliko su ove papuče, nemam pojma, ne vidim cenu. $12. Tako da. Evo Miami čašice. How much? What is the price? I don't know. Koja je cena, ne znam. It's free. It's free? Ne znamo koja je cena, ne piše nigde.
kasi smo. $23. Hello. Da vam pokažem, evo ova žuta, mnogo lepa za plažu. Uzela sam jednu sivu, običnu, pamučnu, dugu haljinu. Uzela sam jedne obične pamučne helanke za po kući. Ovaj setić kao majica uz to. Uzela sam ove sive helanke isto za po kući. I uzela sam ovu sivu majicu, to je sve pamučno. I uzela sam još jednu ovu majicu čisto za onako da promenim za po kući. I uzela sam 5 ovih malih majičica na vratelice, isto pamučne. To ću da nosim ispod uniforme na poslu. Mislim, inače imam takve majice, pošto baš bude hladno, klima uključena, ono baš jako je. I onda uvek volim da obučem nešto ispod uniforme, jer sedim ceo dan. Tako da, to je to za danas. Da vam pokažem kako ljudi kupuju u ovim molovima. Znači, ovdje ljudi dođu bukvalno, ne znam, iz Južne Amerike, dođu na avionom. Ovo se prevranu, čekaj, da složim. Šta je ovo ovdje? Nešto za dečicu, kao neke pidžamice. Aha, pa pidžamice $20. A evo tu su kao neke torbice $12. Ove su 20. Mislim, ovo stvarno mislim da je bez veze kupovati ovdje. Kad možete kupite mnogo lepu na Invest torbu za $30 ili tako neku torbu malo kvalitetniju. Tako da, to je to. Evo ovdje $15, isto neke kao pidžamice. Ovo lepe košuljice, sve kao laneno. Ove bele, plave, pantalonice. Ovi setovi, vidi kako su lepi. Sve laneno, prelepo. Prelepo, baš mi se sviđa, ali zatvoreno je. Shopping je gotov, ja sam preumorna. To je to, eto, čisto vam se zahvalim što ste bili u ovom videu, nadam se da me čujete. Jako puno ljudi ovdje dolazi iz bukvalno cijele, iz Južne Amerike, dođu na jedan dan avionom, nakupuju se u ovom molu i odu. Ovaj mol zaista ima bukvalno sve što možete zamisliti, možete kupiti u ovom molu. Ja ne znam, ja nisam nikada vidjela veći mol od ovoga, sigurno da postoji, ali ja nisam vidjela, ovo je stvarno veliki. Umorna sam, znači bukvalno ceo dan, sad je možda 8 uveče, jutros, znači od 7 sam na nogama. Tako da, eto, ljubim vas puno, puno vam hvala što ste bili sa mnom u ovom videu. I to je to. Molim vas ne zaboravite da se subscribe-ujete, da šerujete. I eto, nadam se da mi je bio zanimljiv ovaj video, malo je zbrda zdola, nisam bila baš toliko skoncentrisana na video, zato što sam jednostavno shoppingovala. I eto, to je to. Idem sada kući da vidim što sam sve kupila, se presaberem, da vidim treba li nešto se vrati ili ne treba. Ovo je nekih možda 40 minuta daleko od mene. Ovo je negdje, znači, pa ovo je negdje kao zapadni Miami, reći ćemo, ali nije do vode, nego je skroz tamo prema Evergladesu. Ljubim vas puno i hvala što ste bili tu. Ćao!